Ni rhandza ku mi pfuxela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni tlhela ni titsongahata eka n'wina hinkwenu vana va Xikwembu. Mi nga swi vona swi fanerile ku va ni mi pfuna ntirho wa Xikwembu ku ya emahlweni ni mi khensa ni vuyelela ni ri tintswalo ta hosi a ti ve henhla ka n'wina. Hosi yi mi languta nakambe hinkwako la mi nga fikelela kona hi swandla swa n'wina. Hosi yi vula swona ku xandla lexi nyikaka xi katekile ku tlula lexi amukelaka, ni ri hosi a yi mi tatiseli ku ya emahlweni. N'wina mi twisisa principle ya tilo, mi twisisa leswi nga vulavuriwa hi hosi loko yi te ri n'wina loko mi humesa Xikwembu xi ta mi engetelela, xi ta pfula tifasitere ta matilo xi mi nisela mikateko. Mi swi kotile ku pfula timbilu ta n'wina mi pfuna ntirho wa Xikwembu ku wu ya emahlweni hi hinkwaswo leswi mi nga swi tirhisa switirhisiwa swa n'wina, ku nga va ku ri kusukela eka mali hi ya eka switirhisiwa swa ku hambanahambana. Ni ba mandla ni vuyelela ni ri Xikwembu a xi mi katekisi ku ya emahlweni. Enkarhini lowu swilo swi nga le ku tikeni swinene, vafundhisi va discriminate-iwa, xindzhuti xa bandla xi wile, kambe n'wina ma ha kotile ku swi vona ku va ha ri kona lava va nga khoma vhangeli ya hosi leyi ni dekaka emisaveni. Ni ri Xikwembu a xi mi tlakusi xi mi endlela hi musa na tintswalo mi nga karhali, hikuva Xikwembu xi tirhise n'wina ku va ni namuntlha ministry ya xona yi kota ku ya emahlweni. Ni kombela ku hambanisa ni endla ku hambana la before ni nghena eka message wa mina lowu ni lavaka ku wu deliver. Ni kombela ku mi basisela katsongo ku hambana exikarhi ka kereke na ministry, the church and the ministry. Vanhu vo tala ku na leswi va nga swi twisiseki when it comes to a church and the ministry. And loko hi ri karhi hi hlaya matsalwa hi kuma leswaku a church i vanhu hinkwavo lava pfumelaka eka Kreste Yesu. Loko va ku Kreste Yesu loko a vuya i ta vuya a ta landza bandla, the church. I ta vuya a ta landza munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga tirha hi ku tshembeka, a endla hi ku ya hi laha matsalwa ma vulaka ha kona. Swi nga ri na mhaka ku u le Zayoni, swi nga ri na mhaka ku u le Nazarene, swi nga ri na mhaka ku u le ka Church ya Blaze, swi nga ri na mhaka ku u le ka Pentecostal, swi nga ri na mhaka ku u le kwini. As long as u believe ka Kreste Yesu, u tirha mitirho hi ku hetiseka, Yesu loko a vuya i ta vuya a ta ku teka. So vanhu namuntlha va misinterpret the church and the building. Vanhu va ku tala va twa onge to be in the church i ku va u ri ndzeni ka muako wo karhi. So ni kombela ku swi hambanisa ku leswiya hi swi vitaka ku i ti-church, miako leyi hi hlanganaka ka yona, ni nga yi vitana swa ku i mihlengeletano leyi hi hlengeletanaka ka yona, kambe hi nge yi vitani as a church leyi Kreste Yesu a nga ta vuya a ta teka yona. Because there's one thing for sure, ku endzeni ka miako yoleyo kumbe tinhlengeletano toleto swi nga endleka kuma ku famba munhu un'we kumbe vambirhi, kumbe ku nga fambi munhu at all ka ti-masses ta thousands of people. So hi fanele hi swi hambanisa sweswoleswo. So ni lava ku mi khensa ngopfu ku va ni mi ye mi ya tshemba leswaku va ha ri kona vanhu lava yimelaka vhangeli hambiloko swi nga olovi, hambiloko in the midst of confusion la vafundhisi va nga le ti-court va yaka va ya tengisiwa hikokwalaho ka ku eka ku rape vana, va endla swilo leswi hinkwaswo, mara still ma ha pfule timbilu ta n'wina mi pfulela ku va ni ntirho wa Xikwembu wu ya emahlweni. Ni ri hosi a yi mi katekisi ku ya emahlweni yi mi tatisela, mi yanani emahlweni loko moya wa n'wina wu pfumela, hi ku mhakankulu i ku va ni moya wu pfumela ku ni swi endla leswi. A wu ri ni mi tsundzuxa ku ministry i yini hi tshika church. A ministry i ntirho wa Xikwembu lowu nga le ku muvheni, it's a movement of God. To be in the ministry, not in the church, to be in the ministry. La u fambaka u ya twarisa ntirho wa Xikwembu, u fika ndhawini yo karhi u fika u campa, if it takes a week or 2 weeks u twarisa ntirho wa hosi, u chumayela vhangeli ya mfumo wa tilo. Vanhu va tinikela va tinikela va amukela Kreste Yesu tanihi hosi na muponisi, va tlhandleka mavoko, va va se va ponisiwile hi mukhuva walowo. U hundza u ya kun'wanyana, u sala u endla ti-follow up ku va sala njhani lava salaka kona, va kurisiwa ku fikela kwini. Loko if it needs ku u tlhela u vuya u ta va vhakachela. Hi vulavula ministry, hi vulavula hi ntirho lowu tirha hi the Apostle Paul. Hi ta tsundzuka ku Apostle Paul hi yena a nga tsala tibuku to tala. Loko hi ya ka Bibele ya Xitsonga hi ta kuma tibuku letiya ta ku sungula hi vo VA ta ku tala ta kona, va Korinto, va Efesa,
va Galatia, va Roma, tibuku leti kusuhi na hi va ti tsale hi yena, a famba a chumayela vhangeli, a hetelela a tsala mapapila, a va tsalela mapapila ya ku va khutaza na ku va a va ndhundhuzela kumbe ku va tlakusa eximoyeni leswaku va kota ku khongela va ya emahlweni va nga wi. So liya that is a ministry. U huma ndhawini yo karhi u ya ka yin'wana, u huma ka yin'wana u ya ka yin'wana, loko swi vula swa ku tlhela u vuya, tlhela u ya vuya hi nkarhi wun'wanyana u ta tlhela futhi u pfuxelela mimoya liya u nga yi wina, mimoya liya u nga yi introduce ka Kreste. Loko swi vula ku se swi boha ku va ti-soul ta kona ti tele ka ndhawu yeleyo, hi koho manjheni se u nga endlaka yini leswi hi language ya namuntlha hi ngo is the church, the building. But our purpose namuntlha, I think what is powerful is to ku endla ministry. Ministry, you minister the word of God. The word ministry comes from ministering. You minister the word of God with no compromise. You minister the word of God without selling the word of God. You just minister the truth. And hinkwavo lava twaka onge ministry ya hosi ya nideka emisaveni hi lava thinthekaka ivi va tshinela va ku, man of God, we are seeing what God is doing through you. So this is us supporting the ministry of God through you. So loko mi endla hi mukhuva walowo mi va mi nga endleli mina, because number one, to be in the ministry is costly. It's very expensive. Loko swi vula ku ni ya eLimpopo, I will have to consider timhaka ta ma-transport na swin'wana na swin'wanyana. Kokwale ni yaka kona, if ni fanele ni hayara tende na switulu, I will do so. So loko mi va mi ri ku endleni hi mukhuva walowo, do not ever feel onge mi le ku luzeni, mi le ku pfuneni ka ntirho wa Xikwembu ku kota ku ya mahlweni. U kuma ku loko ni suka Limpopo maybe nkarhi wun'wanyana fanele ni ya Mpumalanga, from Mpumalanga ni fanele ni ya Free State. This is what I am currently, I am busy working on, and now I'm on the move. Like I said the last time, van'wana lava a va vona ti-video ta mina swona swin'wanyana, I'm working on that. So I understand very well ku enkarhini wa sweswinyana we have that problem ya ku vafundhisi they are for themselves, instead ya ku va ya ka ti-ministry, va ya ka ti-churches, the mass. Kuma church kereke ri ikulu yi accommodate plus or minus 1,500 people at one place. A va hala ku famba va ya ministera, va endla ministry ya ku famba va ya tshunxa ti-soul. Va lava vanhu va suka lava taka hi kona, va driver kusuka ka ti-province va ta vo lava nga koho, so that va ta kota ku vanhu va va endlela those miracles, or va profeta those prophecies. And let me tell you, the kingdom of God, loko u languta i ministry ya va apostol, u languta ministry ya the apostle Paul, u languta ministry ya hosi Yesu. Antsundzuki hosi Yesu a ya ka munhu individual, a fika a n'wiprofeta. Hosi Yesu o fika a endla leswi fanelaka swi endleka. Vadyondzisiwa a va famba va minister. Loko u languta buku ya mitirho, a va endla mitirho leyi va nga dyondzisiwa yona hi hosi Yesu. That is why loko hela four gospel loko yi fika makumu, Matthew, Mark, Luke and John, loko yi fika makumu ya kuma buku ya yini ya mitirho, va sungula ku tirha mitirho leyi va nga yi dyondza ka the four gospel ka Matthew, Mark, Luke and John. La Matthew, Mark and Luke and John, it's a four gospel leyi nga khoma vutomi bya hosi Yesu hinkwabyo kusukela ku bebukiweni, mitirho hinkwayo la nga yi tirha until a za fika makumu. So i swa nkoka vana va Xikwembu ku va ni loko hi sapota ntirho wa Xikwembu, hi sapota ku ri ku hi lovona xo karhi lexi hosi yi xi tirhaka hi that man of God. Ku na xo karhi lexi hi xi twaka xi endleka sense, xi nga va ka something for the community ku yi nga kota ku tlakuka. Let me tell you, the ministries, loko hi ya ka ti-ministry hi famba hi muva, the moment ministry sungula ku flourisha, the ministry has to be for the community, so that loko ministry sungula ku flourisha, when you look at the white communities, there are Christian schools, saints, swikolo swa koho swi yakiwe, swi nyikiwe mavito ya ti-saint. St. John Christian School, St. John Bible School, St. John this hospital, St. John what. The ministry ti hetelela ti vuya ka community ta give back by doing what? Ya ka swikolo, ya ka swibedhlele, titliniki and all those kind of things. So
Do not underestimate what you are doing. What you are doing, you are simply supporting mitirho ya Xikwembu. And loko u tirha mitirho ya u sapota ntirho wa Xikwembu hikuva ni u nyika ku ntirho wa Xikwembu kota ku ya mahlweni, Xikwembu xi pfuxa vanhu lava nga ta va na full va nga ta va na full support ka that ministry, and that ministry once yi suka yi yima, it has to go back to the community. That is why when you look at the Apostle Paul, iya aya yimisa tikereke ta ku tala, a nga sungula hi ku yimisa tikereke, I sungule hi ku ya ka ministry. Ministry yi n'wi ni pfulela channel ya ka a wina ti-souls, vanhu lava a va dyondzisaka timhaka ta mfumo wa tilo, va hetelela va swi vona ku this is the way, the truth and the life. A ku okay, because of se ni famba na n'wina hi khongela Xikwembu xin'we, how about I build something laha mi nga ta hlangana kona every now and then for tidyondzo. That's when hi sungula ku vona the church yi sungula ku developa in the community. Hi vulavula hi local church. That is a local church, because when you talk of a church, we're talking about vanhu hinkwavo lava pfumelaka Kreste Yesu lava nga ta vuya va ta landziwa hi Hosi Yesu misaveni hinkwayo. So that's when hi vona Apostle Paul a distributor in the local church. So the local church is there for the community. The local church is there for the benefit. Kuna lava pfumalaka, and it's the work of the local church to support that. Kuna lava va kuma swa ku vana van'wana va tsandzeka ku ya swikolweni, a va na tiyunifomo swa kutani. The local church yi fanele yi teka responsibility. Vana van'wana va etlela va nga janga, is the duty of the local church. But munhu loyi a sungulaka hi ku aka the local church a nga yanga a ya minister out there. There's a problem ya ku minkarhini ya ku tala munhu loyiwani I ta languta miehleketo ya yena yi va more into the local church, and at the end of the day I ta lava ku va ni a receiver salary, endla salary within the church, and at the end of the day ku hetelela ku famba ku va na message wu lahlekaka, because hi zama ku compromise ku vanhu va nga baleki, hi chumayela hi nga ha chumayeli ntiyiso ku vanhu va nga baleki for the sake ya ku ni ta kota ku endla living, vana va me va ta kota ku etlela va jini, which is wrong. So vana va hosi, I am at a platform leyi ni nga ka ni nga vitaneliwa ka yona, because God has helped me to understand and opened my mind ku twisisa ku there's a very big difference between a local church and a ministry. So I am here to say God has trusted me with your souls, and I am here to tell you and to assure you, I am not gonna fail my God. I will always serve the purpose of God. If God touches you through me, make it the point that you trust God with me. You pray for me so that God protects me. So I will continuously ni endla leswi hosi yi nga ni vitanela swona. Loko masiku ya mina emisaveni ma ha ri kona, hosi ya ha ni vekile. This is what I will continuously doing, because we need this gospel, we need the word of God, we need the truth leyi namuntlha hi kalaka yi nga ha ri kona kahle, yi nga lahleka. So kuna swihundla leswi swi nga kona swi nga mfihlakalo, swi lavaka ku hi ya hi swi landza hina hi nga vitaniwa. So these secrets swi ta fika swi manifesta loko n'wina hi fika hi mi tlhandleka mavoko mi vona swi pfuleka na le ka n'wina. It's not because of hina matimba, there's no man loyi a nga na matimba, but only the man that will attach to the higher power, the man that will attach to the higher voltage, the man that will understand the protocols and the laws of nature. When it comes to a man of God who is connected to the higher voltage, which is the Holy Spirit, it takes only munhu as I am giving, what am I doing? As I am offering, what am I doing? It takes munhu anga. That is why I don't preach the gospel ya ku munhu a humese or anikimala endli yini. But then I want you to understand that the ministry of God needs money. The ministry of God needs resources in order ku hi kota ku ya mahlweni hi tirha ntirho wa Xikwembu. So when you do that, feel free. If you don't feel like the message that I'm preaching, if you don't feel that it's a message of God, you don't have to force, don't pull yourself and don't force at all, because what you will be doing will not be as proper in the spirit as it should be, because you need to unlock your soul, allow your mind, allow your brain, allow your spirit to be one thing as what you are about to act
on. So loko u fanele u ya nyika, pray about it. Even if u fanele u ya transfer through your bank account to the account of the man of God, all you need to do, take your card before we are endla whatsoever that you want to do. Take your card, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I know what I'm doing, and I understood the principle of heaven that once whatsoever that I do, you are looking. And then I know the angels, your angels are watching me, and I know, God, whatsoever that is in my heart, yes, it will be fulfilled. And so this I'm giving you the principles. Lazaro loko a pfuxiwa eka John chapter 11, Lazaro loko a pfuxiwa ya kuma swa ku le ku sunguneni le loko hi tlhelela nyana ndzhaku hi vona siku rin'wanyana hosi Yesu a nghena eka ndhawu yin'wanyana la a ya ka Zakiya. Loko a fika ka Zakiya a fika a tshama va ri karhi va vulavula vanhu va ku loko a swi tiva swa ku luya emudyohi a nga ta nghena laha a tshama. Yi ri Bible ku vonakala ku nghena un'wanyana wansati a fika a ri na mafurha ya ku nuhwela, a fika a chela hosi Yesu ivi a n'wi sula, a suka a famba. Ene ya kuma timhaka leti ta ku Marta na yena Maria na yena ivi i endlile mhaka leyiwani ya ku a teka mafurha a chela milengeni ya hosi Yesu ivi a n'wi sula. Yi ri Bible ke vazalwana hi kuma leswaku Marta na Maria a va ri vasesi wa Lazaro loyi a nga pfuxiwa ekufeni. Ya kuma leswaku hi mafurha lama a nga mateka Maria a ma tota hosi Yesu a ku ri leswaku yi ri Bible loko a n'wi tota ku vilele vanhu vo karhi lava ri kona va ku mafurha lama ya mativa ma durha swinene, and mafurha lama loko o mateka lowansati a ya ma xavisa mali ya kona a ta kota ku va a ya pfuna swisiwana. Now ni la ku ta ku byela n'wana le kaya ku lava a va vilela a va nga swi tivi ku ta endleka yini. Maria loko a teka mafurha a ya ma tota emilengeni ya hosi Yesu a ri ku ri na xiprofeto lexi a xi ri ndzeni ka mbilu ya yena leswaku hi rin'wana ra na swi twisisa ku leyi i hosi ya mina, ene vutomi bya mina loko no byi veka eka yena ni nga kuma ku hlula, ni nga kuma ku humelela, ni nga endla xin'wana na xin'wanyana. Little did she know ku buti wa yena Lazaro u ta fa. Lazaro loko a ya fa, Yesu Kreste a swi twa leswaku Lazaro va ri wa vabya a nga se fa. Lazaro va ri wa vabya, hosi Yesu u lo tshama hi mavomu a nga yi eBetaniya. Yi ri Bible ke Lazaro a ze a fa eBetaniya, va n'wi ngwava eBetaniya. Ri siku rin'wanyana Lazaro hi siku hosi Yesu hi siku ra vumune Lazaro a ri sirheni i byela vadyondzisi va yena a ku he vafo phela nkulukumba loyi va ngo Lazaro va ri i lovile eBetaniya, a hi fambeni. Loko va fika Marta na Maria va n'wi hlanganisa hosi Yesu va ri hosi loko a wu ri kona ingi a nga fanga makwerhu. Yingisa mhaka leyi hosi Yesu a yi hlayaka i ri mi nga vileli, rifu ra Lazaro a ku ri ra ku dzunisa xikwembu. Ni la ta ni ta komba katsongo ku hi rin'wana ra masiku Maria i teke mafurha a ya tota milenge ya hosi Yesu. Vona ku mafurha namuntlha ma n'wi pfulela minyangwa. Ku na munhu loyi a nga le sirheni a nga etlela for 4 days. Ri Bible loko va pfula ribye ku twaka le phunga a nuhwa, kambe hi twa leswaku hosi Yesu loko a fika ri Bible i lo fika a tlhaveka swinene a rila a languta tilweni a ku tatana na swi tiva leswaku u ni yingisa masiku hinkwawo, ni twele loyi a nga la ndzeni ka sirha i fane a pfuka. Yingisa ni la ta ku byela n'wana le kaya minikelo wa mafurha wa sesi wa Lazaro na a nga swi tivi swa ku Lazaro i ta fa, i lo humesa minikelo ya mafurha ya ku durha a nga swi tivi leswaku ku ta endleka mhaka ya ku Lazaro u ta fa, a ya chela hosi Yesu. I ri hosi Yesu yingisani n'wina hinkwenu mi nga laha, leswi endlaka loyi wansati n'wina ni fike laha a mi ni nikanga hambi ku ri mati manene ya ku hlamba milenge, a mi ni hlambisanga milenge, kambe loyi wansati loyi i swi kotini ku ta na mafurha ya ku durha a ta fika a ni tota. Mara leswi a swi vilerisa vanhu hileswaku loyi wansati loyiwani ya n'wi tiva leswaku i ngwavava, kambe eka hosi Yesu i n'wi vona a ri munhu wa risima hi ku i twisise exikarhi ka swiyimo ku mafurha lama durha, ene ni endla ntirho lowu ni wu endlaka wa ku xavisa miri ndzeni kuma mafurha lama. Mara namuntlha mafurha lama ni ya mateka ni ya maveka ehosini. Minikelo wa Maria hi wona wu nga ya pfuxa Lazaro esirheni. So ni lava ku ta ku byela n'wana le kaya ku eku endleni ka wena mitirho ya ku pfuna ministry ya Xikwembu a wu endleli mina, u endlela the community leyi yi nga ta receive xikolo through the ministry, leyi nga ta receive etliliniki through the ministry. Give back to the community. When as you are giving for the community, for the ministry, you are actually
distributing the network ya ku the ministry will come in return. Build a church in your community, build a local church in your community. It starts on the ministry, so that the ministry wins the souls, so the souls finds a place which is a local church la ku nga ta fika ku kurisiwa mimoya kona, ntirho wa xikombo u ya kota ku ya emahlweni. Ni ta ku eka wena ni tsake ngopfu namuntlha, swi tana le moyeni wa mina ku xi kona lexi nga ta endleka eka n'wina hinkwenu mi nga pfula timbilu ta n'wina mi endla ntirho wa hosi. Ni la ku vula ku vhangeli ya Xikwembu ya ha ri kona, mi nga kanakani, na vafundhisi va chumayelaka ntiyiso va ha ri kona. A ni nge ti bi xifuva ni ku ni chumayela ntiyiso, mara ni la ku ta ku fambani mi ya khongela. Xikwembu xi mi komba vafundhisi kumbe tiministry leti nga tona ta khomeke ntiyiso, ku va ni mi ta kota ku kuma indlela ya ku ya kwini eka mfumo wa tilo. Hinkwaswo leswi swi endlaka hi endla loko hi ze hi move hi famba hi chumayela places to places, provinces to provinces, areas to areas, a hi endleli nchumu, hi endlela ku va ni vanhu va nga lahleki kambe va ya nghena eka mfumo wa matilo. Famba mi ya khongela, Xikwembu xi mi pfuna. La mi byalaka kona mi byala mi swi tiva leswaku leswi mi swi endlaka hosi yi ta tatisa eka n'wina. Xikwembu a xi mi endli kahle evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni mi rhandza hi rirhandzu ra tilo. Xikwembu a xi vi na n'wina. Ni kombela mi hi khongerisa, mi ni khongerisa ku hosi yi ni shielda, yi ni sirhelela. Ni ta kota masiku hinkwawo ku ni tlhela ni vuya ka n'wina hi ta vulavula timhaka ta hosi. Xikwembu xi mi endla kahle sweswi ni hila ku nga heriki. Ni mi khensa ngopfu swinene. Loko swi pfumela emoyeni ya n'wina, a hi akeni this ministry ku hi ta kota ku va na ti-local churches. Xikwembu a xi mi endli kahle. Hallelujah.